Enw prosiect ni ar gyfer Menter Iaith Môn yw Cyswllt, sef ap cyfrwng cymdeithasol sef Snapchat mewn cyfrwng Cymraeg. Yn ôl ystadegau Llywodraeth, dim ond 19% o'r gwlad sy'n siarad Cymraeg yn dyddiol, sef 562,000 o bobl allan o 3 miliwn yng Nghymru. Allan o'r ganran yma, dim ond 20% o hein sy'n defnyddio Cymraeg ar gyfrangau cymdeithasol yn dyddiol. Mae'r rhan fwyaf o hein yn gyfathrebu trwy gyfrangau Saesneg. Er mwyn helpu Menter Iaith Môn godi nifer y siaradwyr o Gymraeg i 1 miliwn erbyn 2050, dyn ni'n rhoi cyfle i blant ac oedolion cyfathrebu rhwng Cymraeg er mwyn helpu. The Cyswllt application will involve direct messaging using photography, videos and 24-hour stories. By offering a social media service through the medium of Welsh language, we will allow a freer and more gentrified access to the Welsh language, keeping it alive through communication. To compete with other competitors such as Snapchat, we have implemented a Welsh language interface that will revolutionise modern technology. This is because social media is prevalent in many people's day-to-day lives, and this application will offer an outlet for the Welsh communication and thus have a great impact on many